Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba pensengan NSM ula kentaj waria ke jing kena jeng State President ke NPP u Dr. W. Karluki ba ke jing ai jing kersian jeng u ya ke seng Kongres ha ke sengi tunjuk bor kata ha ke arfau tarik unai weng arjar khat kendai ha ke yeng dorbar thau an ke Khasi Hills Autonomous District Council ba kamdai ke jing yat persya ya ke parti nomor ba kamdon ke an kentiap seng lani ke anti defection law. Hak jing ekran bat ka Batisi TV uba pensengan ula ong bakani ke jing ai jing kersian jong u ya ka Kongres kedai nomor ba ka Executive Committee balaya lamda u Chief Executive Member uba Tenuel Kar kala le bomsot nyo khamtam ya ki arngut ki MDC kata uba Mitchell Wankar bolong MDC ke NPP bat ya ka kong Magdalene Maulong Saukme ke bolong ke MDC jong ke PDF. Nakaliang Dr. W. Karluki, ula ong baka parti kan sa pensitam ya ki laingut ki MDC ki ba ajing kersian ya ka Kongres kat kum ki riti trekam juga parti. Ajing sisa ke ba ni lek mangi. Kami ka anti parti. Nomor ba kumba piti bang ni hang ni. Ki MDC kilong free bandisai. Yang nuban kersian, pada nuban kersian. Nama aku makalong nak kalian ni guys tu komiti, kami tahu kita perlu kita di Mitchell bagi Albin, agak bagi ni apa ni tiada di bawah bulan ki kami jadi berki, jadi bagi rasa saya. Yang semua kami anti parti ini kali nak bentak convenience kedungi MDC kedungi. Lagi kerana di District Council issue di bersatu kau kena kai investigation. Don tensidel ni amang dia, don anti defection ni amang dia. Dia apa nasu bahkan don ini dia nggak susah tangan ni kau. Nak kalian jonga berjungi ini kami ke anti party. Tendai kadai nak bentar bah kimnya habi kalau kompeti kami tu buat bentar. Dengan semua kaya shock ke party. Malang beneficiaries bah kami don anti defection ni. We are free to decide. Tambah mereka menginteres jongi, nak bentar itu Islam juga society ke jongi.